Nginivusele egameni lika Jesu Kristu, amen. Ngitawukhuluma indzaba lenkulu, ngifuna kuveta secret crossover. Iyini crossover futhi imcoka kanganani crossover. Imcoka ke le video lena ayibukele na kanjani uphinde uyisharele nemngani wakho, imcoka kakhulu because crossover skhiya semnyaka wonke, sibeka ifoundation yeminyaka wonke kuyavakala. All right, before sifike lapho ngifuna ukukhuluma nje just a few announcements mayelana nana ivideo yaTokoloshi. Ayobekunene ibukeleni le video, ibukeleni, it's very powerful. Kuyangijabulisa, ngiyabona nema comments ebantu kuyasho le videos powerful, but na ufuna ukukhuluma into yakho leti personal, khuluma nami ku inbox, noma ungakhomenta brief nje kuma comments, but khuluma nami ku inbox, sitokhona ukukhuluma into leti personal ekuphathelene lokuyi between mina nawe. Number 2, angayibeki ngamabomu ne direction because bantu bagula ngekwehlukana ene kude iformula leyi1 yekusita umuntu kuya ngamoya ukuthi moya uthi lona msite kanjani. Naloko ukuthi ke ngiavoida nalokuthi lama charlatan bese sekakopa lapha akopa lama direction, sayaqala sekanika ema direction, emva kwaloko lama direction akasanisebenteli, sendabuye bese seniblame uNkulunkulu, seningathi uNkulunkulu akekho or bonke abantu bangema fake prophets, kanti nikhohle ukuthi ngilama charlatan enu eba prophet lala kopako. That is why sengithi sale sikhuluma one on one to avoid these charlatans from copying. Ngethemba sikanye kanye. Kwesibili ke ngifuna ukukhuluma ngemvula. Liyana kulamalanga eSwatini, liyana hayi kancane, liyana. Ngifuna ukuchaza lokho ukuthi leni line kangaka. Ebekunene mina ngakhuluma ngaAugust, ngaze ngenta iposter, labaningi bayibona, ngasenza sithombe sakolo lomuhle nesibhakabhaka lesithwele imvula, lesimomeza imvula, ngabhala ngathi 2021 2022 summer, ngathini i-bumper harvest summer, something like this. Engikhohlwele stories ngathini, but abaningi bayibona leyo nanje leyo bakhomenta, labanye bedzelela because lalibalele ngaso sikhathi leso. Ngasho ngathi imvula iyeda, seyifikile ke imvula. Abantu abaningi sebayakhala, hayi ningakhali. Imvula number 1 isibusiso lesivela uNkulunkulu. Usimakazi uyakhombisa ukuthi live leMaswati libusekile, lesizwa ilemvula lenyeni kangaka. Number 2, emanti akuphila, so simakazi restore lokuphila lo sekulahlekile eSwatini, wenda i-restoration ke simakazi ngale mvula yakhe. Number 3, emanti angumbhabhatiso. So noma ke angiqale ngithi number 3 ngithi emanti ayingezo, simakathi ugeza lo moya lomubi lofike lo wafika eSwatini. So simakathi uyawugeza ke lo moya lomubi, ugeza wona lo moya lomubi. Bathi ke labanye hawu inganalini eSwatini kuphela, sesiyabona nengcinye yaSouth Africa liyana naseMozambique mhlambe neze. Lalela lokubanga ukuthi lalabanye bese bathola lamasaphatelo, ngilokuthi kubhaliwe eBhayibhelini ukuthi ngesono sebatali simakathi uJesisa ngisho nesitukulwane kuze kufike isitukulwane sesithathu. Laba labanye sebathola lamasaphatelo ngenxa yeSwatini, simakathi so yabageza nabo. Niyakhumbula lo moya wasuka eSwatini waye eSouth Africa, ingakho ke simakathi sageza futhi buka nalothi linaphi nala South Africa, lina kulendzawo lena leyehlelwa ngomoya, alini yonke le South Africa. Ngilokuthi simakathi uyayigeza, uyabageza, ugeza lo moya lomubi lo wasuka eSwatini wangena eSouth Africa, lo moya wekubhubhisa, lo moya wekushisa, lo moya wedemocracy. Nalabo makhelwane ke boMozambique na uyajubela simakathi kubona kabili. So simakathi so ugeza lo moya. Ninenje ningethuki lokuthi hawu seliyana abantu labanye bathi siyabhabha mosi, uyanigeza simakathi. Nase kanibona ukuthi seningahle senigezekile ukuthi ayibhilika lemvula kwanyalo nje, asekathi anigeze nje, sanigeze asekanigeze nje simakathi imbe kwekugcina malana nasemvuleni.
imvula ingumbhabhatiso uthi Jesu ngephandle ukuthi umuntu atale obusha ngemandi nangamoya ngeke angene ezulwini so simakathi ubone ukuthi akade ehlele yena mathupha atonibhabhatisa ngoba lembhabhatiso yebafundisi ayisanikhoni senifuna sandla sasimakathi ngiko ke seke kwehle nacobo lwakhe atonibhabhatisa ngalamani umbhabhatiso nine kwenu nje vumani anenye esimakathi leligama lethi kubhabhatisa noma baptism lisho kunqwilisa hayi lo kwentiwe emasontweni kwathashi kunqwilisa so simakathi usafuna kunqwilisa lamandini anibhumbutise anibhabhatise kuphume lo moya lomubi kungena umoya wasimakathi so ibeketeleni lemvula ngumbhabhatiso lo siyabonga asingene ke ku topic yethu ye crossover ngifuna abantu banake lokuthi le 31st is the greatest le hour la 31st is the most important hour in the whole calendar is the most important because leso sikhathi leso asesilithathe leli hour silihlephule from 11:30 to 12:30 silibeke kanjalo 11:30 mid PM to 12:30 AM losho ukuthi la kuna 12 midnight silibeke kanjalo leli hour silitsabule kanjalo leli hour leli lihlukanisa emalanga noma lihlukanisa tikhathi letimbili number 1 lesikhathi lesinyukako from njengoba ulibona liwashi siyenyuka siya ku12 masifika ku12 sesiclimax sesiphize siyoqalela phansi ku1 sihlukanisa leso le climax yesikhathi lokwenyuka kwesikhathi number 2 sihlukanisa emalanga lamabili sihlukanisa lama hour lamabili siphize sehlukanisa emalanga lamabili for instance this year sitabe sehlukanisa lwesihlanu nemgqibelo kuhlukana emalanga lamabili lapho number 3 sehlukanisa inyanga sihlukanisa December na January dinyanga letimbili tiyahlukana lapho siyahlukanisa lesikhathi lesi number 4 sehlukanisa umnyaka ngiyethemba ngevakala sehlukanisa umnyaka lombili umnyaka lomunye kulomunye kwehlukana 2021 na 2022 ayuphinzi ihlangane leminyaka le siyayihlukanisa yona sehlukanisa permanent ngiyethemba kuyevakala so lelo hour lelo limgcoka kakhulu because li hour lekwehlukanisa li hour le transition li hour lekusuka esigabeni lesinye uye kulesinye isigaba kuyavakala so simgcoka ke ngidawena nje kafishane kunetinto lofuna utende kuleli hour leli ubeke le foundation yakho la kulo 30 minutes before uphele lo mnyaka ubuka emuva ubuka onke ama weaknesses akho ubuke konke lokubi lokwendakalele okugroup enzawonye bese ubuka nalokuhle shothi ema strength akho bese soyathandaza uthi Nkosi naku lokubi lengicela kusale la kulomnyaka lo ngingaweleli nawo ukongale nangewela ngithi kona kusale ngala ngiyacrossa nangicrossa angicross nalomthwalo lomthwalo lona wetinhlupheko mhlambe kugula mhlambe ipoverty mhlambe ukhuluma kakhulu mhlambe kungasebenzi kungatholi bana kungashadi kungwababane konke nje lokubi ngekukwati kwakho uyathandaza Nkosi ngicela kusale ngala noma nje wena inkomo ziyaduma wena ulidlambedlu awuhloniphi konke lokhu yakuthandazela kulo 30 minutes from 11:30 to 12 ukuthi Nkosi ngicela ku cross over ngethwa nalokuhle kodwa lokubi kusale ngala uyakuthandaza now uqedza lapho in the few minutes or in the hour so uyanjinja umthandazo wakho so unjanja so uthandazela naku lokuhle so utshela Simakadze ukuthi Simakadze naku nanaku indlela ngisebenza ngicela improve kuloku naloku lengikukhonako noma uimprove nebungcwele bami uimprove ukukholwa kwami la bese uyendlula futhi so ucela ke netinto lotifunako kulomnyaka lofuna tendeke nje empilweni yakho okay ngifuna kuba nelikhaya ngifuna kuba nemoto ngifuna kuba nani donke
into letho soyadibase noma ngifuna ukuphasa esikolweni ngifuna kuba ne foundation lekahle sisekelo lesikahle ekholweni so uyadibeka ke manje la ecrosseni uthi nathi into lengicela ukucrossa nato nathi into lengicela ukuthatha njengoba kuqala umnyaka lomusha everything is beginning uqala isikhathi lesisha hour lelisha lilanga lelisha inyanga lensha ngomnyaka lomusha konke lokuhle ngicela ukuqala nako nawe uyaqala nalo lokuhle ngiyethemba kevakala uya nanjani uyakuthandazela letinto leto kuleyo ma minutes lawo mawucetha ke lapho so wenda sivumelwano naNkulunkulu wenda sivumelana kusilisha lokho losokwendile nawucetha ke lapho so wenda nemeal kubonga uNkulunkulu ukuthi ubeka le foundation in actual fact lokho ukuthi naku ke lele ngifuna kwendeke udla the best meal ngaleso sikhathi leso mhlawumbe asisithi ucedze umthandazo wakho nga-12 losho ukuthi from 12:30 to 1 so uyadla udla the best meal lolo setha ngayo le foundation yalomnyaka ukuthi lo mnyaka la khaya ngifuna kube nje ngifuna sidle kahle kanje akusimcoka lokuthi uyodla kusasa mase udla kusasa meaning ngakusasa ekuseni mhlambe ngabo 10 ngabo 6 lokho akusasimcoka lesikhathi esimcoka ngilesi la usetha le foundation kanjalo lokunye ngeke ngikuchaze ukuthi in full details because kunalabo magadewile ababese baba ngama copycats sebakopa into lethi sebayandukisa segcine sekuphuma sijabane unsave liqiniso ukuthi liqiniso ngiliphi nalongase liqiniso ngikuphi ngiyethemba kuyavakala ngisummarize ngekuthi ngitsite nangabe nawe uyakukhathatha dokoloshi uyafuna sithandaze kanye kanye ngitsinze personal number 2 ngishito ngathi imvula simakade umnikati wenhlakanipho so uyati lokho ukuthi bantu nase bavuke ingane kufuna bese umuntu bese uyambhabhatisha iyehla ingane ngakubekisela njengetinkukhu inkukhu nje magcutse nasekalwa kakhulu ubethe uyakhuta uzama yawakhahlela into enachubeke alwe ubone safuna atawubulalana lawa ayalwa vela atawubulalana ufuna bese ulanza libhakede lemanti uyawathela ngalamanti utayabona onke sekuyathothobala athi utawuva sekathimula ayathimula ayayekela lokulwa lamanti afika acedzele ngikhali ngiyethemba kuyevakala ngako nje kuthiwa hey uthothobele ungathi unethwe imvula emanti ayakuthothobalisa nasakubona ukuthi uNkulunkulu ubonile ukuthi inyalo nihlahlambe kakhulu so uthi ngcona nithothobalisa lemvula lena nje uzama ukunithothobalisa senihlahlambe kakhulu nasanibona ukuthi senithotobele hayi ke uthi uyayibhilika lemvula kwanyalo nisahlahlambe kangaka kepha ke ngiyabona lo ukuthi lezinga lesihlahlamba seliyehla utayihlisa naNkulunkulu lemvula yakhe uNkulunkulu usafuna aqedza lokuhlahlamba asenike nithothobale ngiyethemba kevakala sesikhulumile nangekweminyaka nangabe ufuna kwati ke ngalomnyaka ukuthi yini lento lolongayenda lele secret ungayenda kanjani le ungawujuba kanjani lomnyaka ufuna i direction i prayer direction ukuthi ungenda kanjani inbox bye bye.